Pamiarsa mebraya dados silih tunggil pangupaya umat Hindu ring Bali ring sejeroni ngemit kawentenan desa adat. Melarapan mebraya, ritat kalewenten upacara adat ring desa mejanten side nincapang pesikian krama, mapikukuhang budaya sapisanan side nguan tunes tetegenan krama, sane medue pemargin upacara sekadi upacara ngaben. Mebraya meteges krama tedun antuk nguantu wiadin nyarengang ring sejeroning parikrama adat ring desa-desa. Krama sani tedun ketanyane krama Banjar, rau saking samian baga kramane krama lanang, istri, alit miwa yuana desa. Mebraya pinaka untuk pemargin kemasyarakatan krama ring Bali. Tegesnya nih, krama sani tedun antuk mebraya, sidak laksanayang ring parikrama adat desa, silitunggalnya nih ring pemargin upacara pitrayatnya sekadi ngaben. Sekadi sani kemargiang ring desa adat Samuan, Carangsari, Kabupaten Badung. Ring pemarginnya nih, yening kramane sampun tedun mebraya, mejanten sampun sadia nguantu anutin kebisan suang-suang krama. Sekadi wenten nguantu makta sarana Banten, dados kegambel, sekekidung, baga keamanan sekadi pecalang, miwa krama sani ngiringang ring upacara pengabenan. Ketanyane, mebraya puniki tios nguantu pentaraning krama sani medue upacara, taler becek ring sejeroning nincapang pesikian krama, berkanti pentaraning krama, miwalui pisan pinaka silih tunggil pengupaya, antuk ngerakseng lestariang budaya sani ngelimpak ring Bali. Juliana, Bali TV.